So mhlambe ngiqale ngotshwala nje ukodwa ngoba phela abantu abaningi abazijabulisayo bathi sisijabulisa ngotshwala, all right? Khumbula ukuthi utshwala the minute usuphuza kuzokwenza njani, kuzohamba number 1 kuzodunga udakwe imizwa yakho. So wena lokho othi kuyimizwa isuke ifadalele nje iphansi ngoba phela utshwala wenza imizwa yakho ifadalale ibe phansi. So kuwena umuntu wesilisa for one because imizwa yakho ayiphezulu kakhulu ngoba uthathe utshwala, lokho kuzokwenza ukuthi either uzoshaya u1 kodwa u2 waphuza ukuvuka. Usabathe ukuthi u2 wami uyaphuza ukuvuka kanti kube ne delay. Angithi imizwa idakwe utshwala. Uzothwenzele wenza uduwa ufike kodwa kuvutha undaba ngoba imizwa yakho ayifiki kulesa siconco sokuthi ngize kufike kuvutha undaba. Even if ufikile uzizwa ngathi nje uyaputshuza nje uchitha into ethi nje putshu awuchithi kodwa into estrong izwayo nawe kuvevezelise uze ukuthi cha ngibambe ngadedele ngabamba ngayeka. Umuntu wesilisa kulo wesifazane naye because utshwala kuzokwenza ukuthi kudakwe imizwa yakhe kungenza ukuthi angabi manzi kalula ngoba le mizwa yokuthi esenda imessage kwinkomo yakhe ukuthi ayibe manzi kuzivuleke kuze wena ungene iphansi isithathela kude. So uthathela kude ukuthi abe on thola wena on manje uyamfuna manje thathela kude gcina soba ngathi wena usuyashesha ukuchitha ngoba kanti imizwa yakhe thathela kude ngenxa yani ngenxa yokuthi uthathe utshwala. So uyayibona ke lento ukuthi izokwenza kanjani kubudlelwane kakhulukazi uma kukhona oyedwa ophuzayo omunye akaphuza. Isizokwenza lento ukuthi kukhona kulobudlelwane ongenele number 1 ngoba kukhona ofunayo kodwa futhi khona ongakwazi ukuthi akugculisa enelisi. But also lento sizokwenza ukuthi siniyablameana ke manje so kuba neblame ukuthi ayi blame yakho but while ngikublame okusho ukuthi wena uzozwani uzozukuzinyeza wena. So kukodwa lokho ukuthi niyablameana umuntu uyazinyeza niyaxabana akwisha ngento eyodwa kanti ingenxa ukuthi umuntu abazawuzange uzohambe kahle kanti ingenxa ukuthi 1 kungene utshwala in the situation.